Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, umutang akman iti noodles kan sardinas. Bayadak no maalak tay tangdan ko ang naglabay jay balay ni Mrs. Dunya. Sa anak nga agpautang. Good pirak mutin maray. Nabayagan ang nakabayadak iti utang kaw. Kan sa anak ko nga imut utang italamanin. Uray pay, ngam talaga sa anak nga agpautang ita. Awan si dami maray. Iso apang nga asin ka di at agpautang ka. Ay awan bibiyang ko no awan si dayaw. Basta sa anak nga agpautang, period. Day tala utang ti pagalistuan yaw. Uray tagbayad akmat adagaws. Ala ka din maray, pautangan nak, tanay talagang awan si daun may. Kasyan na kami kadi. Uray anya pa'y ti ibagbagam, ta talaga sa anak nga agpautang. Maray, umutang akman iti mantika, tabayadak to inton bigat. Sa anak nga agpautang, Maray. Awan utang ita. Masapol cash. Na, bayadak nga road inton bigat. Tamaala yung matay honorarium yo kada inteng. Sa anak nga road nga agpapautang. Ikaw umutang iti kwarta tapno makagatang ka iti mantika. Tatalaga asa anak nga agpautang. Kaslaawan pa nagtalog mo kanyak, Maray. Kat good pay rakmat. Kain kasla santang agkumari iti kasda pa nagsasaaw. Awan ti kumakumari no negosyo ti pagsasaritaan. Na, kat good pirak mat, Maray. Basta sa nakon nga agpautang, period. Ala, pumanaw ka no awan kwartam nga igatang mo. Ala, inak nga rod umutang iti sabali nga store. Inka lang, basta saan ka apautangan, nga oray agkumari tapay. Anya, umutang ka, kwarog? Nalipatak namin tayo kwarta. Gayam na ibulusa. Nagkabawak sa amat tayo. Di ko namkit day, awan na talaga kwartam. Talaan nanakwanang. Pautangan na kiti supring kang tinapay. Tamabisina kaon. Sa anak nga agpautang itan. Bayadak tumatin ton madamdama. Nalipatak lang ti kwarta. No kaya't mo tag merienda. Inka pa'y alaon tayo kwartam. Mabisina nga rudain. Sumarod nga imayak ta mabisina ka. Ay sa anak nga agpautang. Awan bibiyang ko na mabisin ka. Anya ko makanyak ngay. Inak man lang hindi tabalay ni Violet. Inak makimirinda. Yung kalata awanad bibiyang ka. Ay na. Mayat da ito'y nalamis a Diyos Ala agmerienda ta close spring. Apag iso nakaisaganak iti merienda idadaka. Adoday ta, iso asigilaan. Utang iti merienda kininanakwanang. Hindi na kayat. Akasla sa anak a good pier. Ado ti gimura kaninanakwanang. Padi na kayat kag pautang. Mawatak matkit di Ngamuray siya a good pier. Di na pautangan. Nagbayad ako tadagos Alakit din. Agmeriendatan. Diyak kaya tinaramid na. Mabisbisina. Hindi naklakit din pinautangan Manipod ita. Sana ko nagumatgatang itila ko na. Ha? Why? Sabagay. Uray siya. Talaga sa anak agumatgatang kadagiti store ditoy. Ngamin, gulpiak amin masapsapol ko na inak makitsinda. Malaksay, no ada nalipatak aginatang. Kastan tumat ti aramida. Gulpiak amin ang iti-tsindaan. At musahanak amaawanan. Aday taba daw, gimulpi akon iti abastuta. Naimbaglaang ang tanalako amin anating mau. Iso aday ta, gimatangak mutan iti kumpleto nga abastuta. Ay katmet Naskin nga ginot Tapmo umanay iti abastuta. Una, kantap no sana kaun amapan umut-utang kinimari kwanang nga imo. Naskin na maawatan ni Marikwanang. Tamalugi may no kanayon nga agpautang. Saan mo't amabayag ti panagbayag ka? No umutang akman ita,
Bayadak metla ang kalpasan ti duwang aldaw. Kasjay, saan met amabulanan? Wan mabalin mo no di nakakayat a pautangan. Ay, manipod ita. Saan akong agumat gatang kenkwana. Noodles lang, di nakpay pautangan. At ti bayad ti ginatang ko shampoo, nanakwanang. Agyaman nak, Violet. Ay, ading ko anang. Umutangak man iti bagas. Ay, mayadak no maalak tayo pinsun ko. Naibus namin ang tibagas ko. Day, makaalis ka. Ay, nay, aguyot kayo mo, tata. Awan, lumagagasak. Wala na. Utangan na ko ni tibagas ko anang. Ingka umutang iti sa baling nga istaw, ta sa anak nga agpapautang. Ay, may sakilo lang, mate. O na pulos kwarta. Ay, gatang ko iti agas ko. Saan ka pautangan? Ah, Diyak kaya't yagpautang. Ta amang ano narigat kayo ngagbayad. mayadak to kunak, mate. Naktualain tayo pinsun ko inton bigat. Dinubigat kanto na amangan. Anya, ay naimot kagayam ko anang. Di nakpay kaasya na laklakayan. Basta diyak kaya't yagpautang, period. Ay, umay ka ni Jibalay, tata. Tikan ka iti bagas nga isaang mo. Ay na, agyaman akbasang. Imbag ka pa'y tamakaawat ka. Mabitlaang, maribanang! Papa na, marituyan. Agpadatan sa iti pagturungan. Kayat mo asawan, mapan ka di ta istor ni Saul. Ay, wan, Mare. Ay, naibos nga ming ti asin me. Nalipatak tumat ti gimatang idinapanak na kitsinda. Siyak mo't mapanak gumatang iti buguaw. Kunak ngamin no adapay, ngam naibos mo kaya mo. Ala, intangarudan, Mare. Apay asaan nga ititirsina ni Marikwa ng tipaggatangan, Mara. Ay, saan akong agumat gatang ijay. Ngamin, naimot. Di nakpay pinautangan. Nga uray bayadak mo't adagos kuma. Oray siya. Saan akong agumat gatang ititirsina na. Kan sa anak mo dun amapmapan ijay. Nasa Irakat iti inaramid na. Agbayadak mo't adagos, nukas tangad da utang ko. Hanggang tinakit din pa utangan ay. Uray siya nga rod, Maray. Iso sige ah. Sa anak mo tan agumat gatang itilako na. Ding, kompleto ka ni ti groceries aklos prime. Kan, nakitak ti karga ti ref mo itay linukatak. Nagado ti karne. Abasto nga raw, close friend. Kawan nasken nga adalat ta nakapunto at araon. Tapno ada ilutom na mabisin ka. Saan ka amapan gumatang iti istor ni nanakwanang? When close friend, may mayat gayam no, ada nakapundo ang taraon. Amom ka day? Napaliiw ko nga awanan ti mapan gumatang iti istor ni nanakwanang. Nagdinamag ngaminan ti kinaimot na. Uray agpakpakasin ni tata siya nga umutang iti bagas. Tawan isang na, hindi nalata pinautangan. Nagkarimot kaila kaya bayadan na iti kabigatan na, tamaala na ti pensyon na. Hindi nalata pinautangan. Wan, udno day ta. Isu nga inayabak iti balay ata inikakon iti bagas. Ay, nagluto ka kitnain, close friend. Kailiw ko tilutom kay. Ala, kakaiso na ana isarungan iti balay mo. Ali ang araw, agluto ako. Marikwanan, umutang akman iti mantika. Sa anak ngagpautang. Listang pailaing amaray. Ay, no umutang kalagayam, pumanaw kan. Na, talaga gaya madi ka nagpautang, maray. Ay, jak agpautang iti uray asinaw. Damag ko nga maduti suki tay istor ni tadaya. Kat, anya kuma. Awan sa amit tayo, di umay gumatang itila kong maray. No di da kaya ti gumatang. Oh, di saan laang. Anya kuma. Ay, maksayan ti customer mo, ano kasta, maray. Uray mabulok dagiti lakaw. Basta saan ko nga ipautang.
Bayag kamot na napangimatang itikapin. Itay pa'y anak burak tayo dyan, no? 5 biis pa yun, ah. Inkabil mo ko maititirmos, ah. Saanin ata kung naklumabi ka? Ay, napanak nga min ija istorn ni Sol. Apay nagadayo gimatanga mo. Pero ada mo titirsina ni Marikwana. Ay, jak kayat. Nagalas ti ugali na. Uray siyak a good payer. Dinak man la pinautangad idi umut-utangak iti mantika. Imbagak pa'y abayadak iti kabigatan na. Mangmangi kung agpaisutikas na. Kung ada imutan ni Marikwana. Wen, iso adjakon gumatgatang iti lako na. Inaklaan gumatang ija istor ni Sol. Uray adayo. Awan ba't matataot iti tirsina, Marikwana? Tatalang matyada dito'y. Nakaul-ulimak pa'y. Wen nga rod, kapitan. Anya tigatangam, kapitan. Umutang ako maititinapay atay nakagkapay. Ay awan ti utang, kapitan. Nairanapay nga awan kwarta. Bayadak lubigat. Saanak ngagpautang, kapitan. Kunam nga awan kwartam, nukasta nga road. Inkalaangan umutang iti kwarta, kat agsublikan to agumatang. Naa. Apay awan pa nagtalag mo kanya. Kasladyak bayadan ti utangag. Kaslapay di nakamamon. Jak agpautang nga uray asino kapay. Na. Anya ko man, no si ti kapitan. Ay no di nakpautangan. Sige, inak ija istor ni Sol. Nabainan pa'y dataw. Inkalaag anya ko man. Ang kalintay. May kamot dito istor ni Saul. Ay, win kwarog. Nagmerienda ka, Angkay. At naginatang ko at tinapay kang soup drink. Ay mabisi na ka talaga. Napanak ititirsi na ni kagawad ko hanggang saan nga agpautan. Pinabay na nakpay. Nasair ang damdamin ko. Sanak naminan na mapapanidya, Angkay. Matagatangan. Dito ikan istor ni Saul, agumatang. Naimbag ni Saul, taman nakaawat. Nagpautang pa, Ay, iso! Mara, nagmerienda ka ng kay. Marikwana, itay pa nakatugawang dito isangot ti Tersina. Lumawan mo't lati umayin gumatang. Wen nga raw da. Sikan samot ti malas. Nagkuna ngamin nagtugaw ka dito sangaw. Sigod mat nga umayak agis istambay dito isangot ti Tersina. Malas nga raw. Ne. Nimot tuyang ko dito lumabas. Nay, badaw. Anya ti kukuam, di tasangot istor ni Marikwana. Nagtugtugawa lang. Apay pa panamay Inak gumatang iti itlaw, ija istor ni Saul. Nailaw kuman ijay bungat pariya. Adalakok nga itlog, marituyang. Badaw, magawid kan. Di ka kundi tugaw di ka. Sigay, inakaw. Naa, di nakpay pinansin ni marituyang. Kun adala nga roden lakok nga itlog. Ape anas ken amapan ijaayan ni Saul ket nagadayaw. Damagam day tayo ti bagay, Maray. Sige, agawid ako, Maray. Aaguray ka. Imay kalaka di nagistambay di taoy. Adi ka man lagumatang iti uray may sakin day. Ay, saan, Maray? Agungay, nituyang ka, nung umata nga dito Tersina. Makitam ti ugali ni Marikwanang inteng. Di na kapay pinautangan iti tinapay, kat kunam amabisin ka. Ewan nga ron. Nabain na nakpay. Ita tanapadasa mon, saan kan agumatgatang ijay tersena na. Mapankalangan ijay istor ni Sol, imbang ni Sol, tagpautang. No kasta nga rod, ijay mat ti pagkatangak. Nagada yung puwit. Ay kat ibaon monto ni Kwaro nga iso ti mapan gumatang Nalawanan. Basitan ti gumatgatang ijay tersena ni Marikwanang. Kasta ti maala ti imot a tao. Apay ngay, awanan ti gumatang iti lakaw. Awan man la ti uray ubing kumagumatang iti kinday. Anya day tuya na mapaspasamak. Damari tuyang kan maribanang. Ay, dumagas kayo pa'y dito, mga kumaray! Apay,
Anya ti bagam. Ay, di na kam taktaken, Marikwanag. Tamapan kami ija istornisol. Agkuyog kami man na mapan gumatang ijay. Anya aya tigatangan nyo ijay. Kat kompleto akmat itilakaw. Intan maribanang. Word, Maray. Ay, aguray kayaw. Apay adiyo kaya ti gumatang itilakaw? Damagang pala ang nuapay. Apay, di mo amuti sungbat day ta sa lunsod Marikwanang. Saan nga raw? Alaman, sungbatan nyo man. Anya ti diferensya ti lako ni Saul kadag itilakaw. Kan may sa, asidag dito tersi na kapag gatangan nyaw, nga maapay anaskan amapan kayo ija istor ni Saul. Kukam lang dagiti lakaw. Di mi pagan ano dagiti lako, Marikwana. Ngamen, imot ka. Awan konsiderasyon mo. Oray agpakpakaasin ti tao nga umutang, tamabisbisain, ngam di mo lata pa utangan. Ha? Iso nga awanan ti mayat agumatang dito tersenam. Mapandaamin dita istor ni Sol. Kan, dado mapay nga istor dito barangay. Awan asim. Angam sige Kitaan mi man, numakalako kapay, gapoy tinagalas nga ughalay. Imot ka. Ha? Awan gumatang kadagiti lakom, aging nga ag-expired dan. Ay, saan kumamot kasta, Ay, saan mi na kaya ti gumatang itilakaw? Ay, malugi akong apirme no kasta. Ay, awanan bibiyang may no malugi ka man. Awan bibiyang mo kada kami. Iso nga awan mat bibiyang mikan ka. Sorry mga kumare. Ay pang-aasa yo. Bagaan nyo na giti ka barangayan tayo, tagumatang da dito istorkaw. Diyak kaya ti malugi ay. Ay nanakwa ng aya. Ala, ay aywam dagiti ka barangayam. Laglagi pam tay kunada. Ano na imot ka, maimutan kan tuma. Ala sigay, didan tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Gled Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasta ikash mo, tigatangam, saan nga utang, tadyak kayat yak pautang. Una, tadamot kaskaw. Malaksid ano awan. Katuwa na, makaumat utang. Bagkumamot ano utangag dagiti lakok ngam saan mo. Mabiit lang, taalag tigat-gatangam akapi ka na sukar. Unay. Kape. Asukar. Atoy. Ato'y matibayad kaw. Agyaman Ay, nukas kumakan ka amin na gumatang. Akash. Nagsayaat kat kuman. Awan ka di pa iti honorarium mo, Inteng. Awan nga ron. Mabisin pa yung tipita kaktawang karga na kwarta. Mabisin ayamot tipita ka. Apay, mangan. Isumot! No, da karga na, nabsog tipita ka, saan aya? Isungon no awan, di mabisin mo tipita ka. Kahit kaano nga taa maalam ti honorarium mo. Awan nga ti karga jay cabinet apagyanan dagiti groceries. Yung kapay laumutang kan marikwanan, bayadak no maalak ti honorarium ko. Ala nga raod, tamapanak inton madamdama. Day,
Awan ba't asukar king kapay tuya? Awan nga rudan. Awan pa'y igatang. Ay kating kapay la umutang akin ni Marijuana. Sapay nagatidugan tilistaan ta. Imbag ano mang tad. Saan abalya, tadandanita mo't tinaglakaw itinatay. Malatay nakpadasan no kayat na pa'y tagpautang. Sapay no kumaro na kami suot day di abaak. Mala, anusam, tasikakik nga rin kasapulan. Anya pa'y ngay. Isumo ngamin ti ada tersina na iti asidag. At ayumo ngamin ti duma tersina. Mare, nayunak man ti utang ko. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sana bale, tasaan mo't amabayag ti panagbayad ko. Bigbigat utang manan. Saan ko mo't ngot utangan ti lakok Ay, awan mo't ti utang ko anabayag, mare. Agbayad ak mo't la adagos, basta ada kwarta. Alaman langan, ay, no saan lasi ka? Saan ka kumada pa utangan? Ay na, agyaman ak, mare. Saan na mabayag, bayad ak ti utang ko. Masurunak nga men, kadagiti da duma dita nga atidog lang nga rodan ti listaan da. Di da pa'y lagbayad. Awanan pagsakadak itilakok ano kasta. Ay, ikarek, mare. Amamunak, Mike. Managbayad akmat iti utang ko. Umutang man, kagawad. Utang manin. Awan lakat ada umay dito tersinak nga utang. Nagbaybayad akmat. Sapay nagpintas ita ni kagawad. Uray agong ungay. Ay, di nakman lamlamyongan tapno laang makautang ka. Ay, sana pa nang lamlam yung dayjay, kagawad. Uray kagsarmeng. Pudno ti bagbagak. Anyaya ti utangam. Kuha ko man. Yawat ko dito lista, kagawad. Inlistak namin tapno jak malipatan. Nagatidog kat dito lista. Amon kwaraw. Nagadon nga utangam. Imbag tulaan ton madano ng ti panagbabayad. Kat adumat ti maawat mo, kagawad. Ay, basta. Agbayad ka adagos, kwaraw. Ay, nagadu katalistaan dagito yun. Ay, masapol nga agsiribag. Ay, nayo nakipresyo dagiti utang. Naglalaingan dan. Adda na yun ti bayadan da. Iti kastoy nga ramidag. Adda gunggunak nga agpapautang. Hindi ka nakakadimot lang ni kagawad iti utangan. Dandanisan amang third. Inkarik mo't kideng agbayad ak adagos. Dandani siguro ti honorarium mi. Makabayad kan ton. Ay, dayjay honorarium mo ti inkarik apagbayad ko. Amo na mo't amaalak ti honorarium ko. Tagigidan kami mo't. Ay, wingayam, tauray isaw kat agawat mo't iti honorarium. Nagasat kit dia, tagmay nga da tersina na dito. Adayo, jada duma. Suki na tayo amin dito. Alangan, amapantayo pala iti adayaw. Pautangan nakman, maray. Awan lakat utang, awanan ti cash. Panay utang ti may madipod itay bigat. Ay, Alamot kan, amaray. Dandani kami aglako kinibadong kaw. kaano kayong aglakaw? Dahil ti umay alawas. Agapit kamain. At dantun pagbayad kaw. Saan mo't ang mabayag? Anya ti utangam. At dalista ak dito'y maray. Itad kun ka, tapno nalakam lang apidutan di talakaw. Yawat mo nga rudan day talistaam. Maray, nay. Agyaman ak Itatanawat tayo ti honorarium tayaw. Nagbayad akot kagawad. Ay, mano amin? Addamat langan pagsakadak iti lakaw. Panay ngamin utang, iso adyak pa'y nagsakada iti lakaw. Ay, manungay mo ti utang ni Kwaraw. Aguray ta ukradak ti listaak takitaak. Ti utang mo, kapitan, kat 4,000. Nimot kwarog kat 2,000. Anya, nagadun ngay. Kat nubasit lang matinalak, kagawad. Nay, idimutang ka, inikad ka.
Itata pa nagbabayad, agriri ka. Manulang mo ti nala kagawad. Apay ngay anagdakil ti utang ka. Agbayad kayo kitday. Idi mutang kayo, nagsayaat kayo. Itata pa nagbabayad, agreklamo kayo. Ay, sige. Nagbayad akaw. Ngam sa anak to nga umutang pay kan ka. No saan di saan, anya kumangay. Malagip mo ti inutang mo kani kagawad. Saan kung ngarod ang malagip amin? Apay ka, day? Kit no 4,000 ti binayada. Anya, 4,000 ay nagdakkelin ngay. Nagsinumbat na pa'y kani kwarog, ah? Basit ka no ti inutang na ngam imabot iti 2,000 ti nakalista. Adan sa akot hukus-pukus na daytan, Awan mati 4,000 agatad ti inutang ko. Sana kung ang nagreklamo. Sana kung ang nakani kwarog. Idi imutang, inikan na. Kit agbayadan, kit agreklamo mo tin. Ay, winangam, nagdakkel ti 4,000 nga inlista na nga utang ta. Ay, awan ti amok akasta nga utang ta. Ay, inaktuman kasarita. Ay, bay amon. Saan kayon agumatang ken umutang ken kwa na? Day, papanamon ko araw. Titan sa mutirsina ditadaya. Nagadayon ti pagkatangam. Jakon kaya ti gumatang di tatirsina ni kagawad kwa nang. Tapay, as-asidag ijay ayan ni Marikwanang apagkatangam. Basit lang ti inutang ko ite. Pinagbalin namit at 2,000 ti binayada. Nagnginamit kan ngay. Ay adda ko mabukod mo alistaan, Awan ti bukod ko alistaan. Adda ka di mat utang mo kenkwana. Adda abaraw. Medyo atidog ti lista at medyo nabayad. Ay? Yung dandani kamin aglakaw. Sigurado asingirin na kay ti dakal. Adda bukod ko alistaan. Adda pa'y pitsa na ano kaano nga inalak. Mayat de tangay naramid mau. Into nagbayad ka. Kita am no hustumot lang ti singirin na Wag kwaraw. Ngay, iti bukbuking kitam dita drawer ti lamisaan. Tay listaan tinutang ko kin ni Marikwanang. Tapay, saan ka pa'y mga agbayad? Kadita pa'y mga nakalakaw. Inton may sabig at may langag prusta. Kuna ngamin ni Kwaraw, nga idagbayad dakin ni Kapitan ti utang dakin ni Marikwanang, dakkel ti siningir na. Adda atap ni Kwarog, aninayunan na ti utang da. Ay nagalasin no kasta. Kitaan nga ron dahi ta alistahan na. Tapno di namit aramidang king kati, naramid na katakwana. Winintak pa'y kit di at ti utang ta. Agdagop iti 3,000 amain. Medyo dakil nga ron ti utang ta no kasta. Adda ngamin bagas nga inalak. Intan sa agpurusain, tapno makabayad kami tayo. Tapno saan ang nakamisot ni Marikwana. Papanan yu maray, adda pa'y awit yu antikles kas kada basket. Ing kami man nagpuros iti bunga ti tarong ken ukra maray. Aglako tapno makabayad akon ken ni Marikwanang. Ay, nakabayad kami. Ang mas daawak ta nagdakkel ti siningir na. Kasta nga ron tinasaon ni Kwarog kanyak maray. Ang saan ngagbalin kanyak dayta. Anya nga iti mabalinam. Isumot ti imbaga na nakalista. Adda bukod ko alistaan maray. Ingkabil ko pa'y ijay ati pitsa no kaano nga inalak. Ay, mayat nga agpaiso takas tat inaramid mo. Ay, padamagan nakman no agpada ti kwintayo adwa. Ayun maray. Nalpas kun ana total ti utang kaw. 3,000 amin ti dagop na. Sige nga road, maray. Padamagan nakto Nadaw, di na puros ta atarong kinukra. Kung nakayaban ni Kwaraw, ta iso ti pangiluganan tan amang iudaw. Wan ba daw? Ibagam nga umay ditaw itanadag semu no awitin tapay nga ipan ije paradaan. Agrubwat ka, taus tonton, umay ni Kwaraw. Imbag ano adda ni Kwarog ije paradaan, nungay na panan ijay ilay, No asino ti nakapila, akit isun na ti ayaba. apay no awagam laengan. Anya ti oras na ya. Ay, wala niya. Ang awan magayam lub na dahil silpong ka.
Kasano ngay maawagan? Ila ko mo, hindi ta silpon mo, tigatang mo iti adwalaw. Ano nga siya doon, dawang mo't silpong ka. Imbag tadi ka pa nakapailay, kwaraw. Umay mo man ikarga dyan at tagmikan ni Nana Matuya. Ariglado Imbag paida kayo, tagla ko kayo manayin. Imbag la pagbayad mo iti utang Dakal ti utang may kini Marikuana. Ay, nada nagsaritaan mi kininanatuyang may papandita utang-utang. Way, nibaga na kanya kaon. Imbaga, tadalistaan ni Nana Matuyang. Makita itan, nustumit lang ti aramid da dya kagawad. Nagdakkel kit din ti siningir na kanyak. Minta nga ruday, tapno saan kayo amaldawan? Naswirat siya nyo Nagngina ti presyo tinatangita. Dakkel tinaglakwan nyo nanatuyang. Ay, mabisinak mo dun, kwaraw. Intamangan di ta turo-turaw, siyak titaya. Wow, nagmayatan nga Kanayon ko mga glako kayaw. Tapno at damat kanayon ang mga libre kanya. Ala, intang arudan, tapno makaawitan. Taing kami manin agpuros kin ni tatam abadong inton malaw, ti ilakok inton biga. Ha? Nadabay sa nyo ang napuraos? Adda pa ay kwaraw. Addan to pa'y sumarsarunaw, no dumakkel dagiti imbati mi abunga ti tarong ken ukra. Ay, no nagmula kumamot iday. Adda kumamot apitak kita. Ay, sana balay, tagpaspasada ka mo. Addalat tapag sa pulam. Ala, umay kanta yung tamanganag. Maray, kwenta umunti utang kaw, agbayad akaw. Naglako ka ka din. Word, agbayad akaw, tapno pa utangan naktumanan. Agora ito akuradag ti listaak. Kwintaak numano amin ti utang mo. Dayto yan ti total ti utang mo, Maray. 5K amin. Naa, ay saan na husto day ta total mo, Maray? Uray ni nayunam iti piso, 1-2 ti presyo ti tunggal item nga inutang kaw. Awan ti kasta total ti inutang kaw. Pagkunam mo. Adda bukod ko alistaan. Insurat ko pa'y dita at inalak. Ken ti pizza ti panangalak. Ingkabil ko ti presyo na. Dinamag ko ken ka no sagmamano ti presyo ti utangal. Ada notebook mo? Aday taman na Na. Kita maray. Uray ni nayunam ako nakti presyo. Saan adumanon iti ibagbagam 5K? Kayat na asawan, ninayunam tigatad ti utang kaw, ngem nalabos mo tinayon mo. Ay, amang ano nagkamali ka itinlista? Ay, saan? Sikat isaor. Agsango tayo di barangay haul, no ipapilit mo abayadak dayta 5K. Awan mo ti umay gumatang dito tersina kaon, kapitan. Ay, nagdinamag siguro ti madingay na ramid mo. Nadismayan ti tao. Nyangay ti aramidak. Sayang ti negosyo no kastoy laang. Dumawat ka ti dispenser ka dagiti tao alinukan. Hindi ka rin adimon to ulitin. Ay, uwan, kapitan. Saanin ang maulit? Ninamnamak ang makaganansyak iti adaw. Ad-adamot gayam alin siyanak nagiti sigod asukek. Ay, santon ang maulit. Ay nanakwanang, maditi mang loko iti pada a tao. Taagballatek tumitlakan ka, dayta nga aramid mo. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.
Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mas daawak at talaga, Maray. Ne, anya ko matipagsiddaawam ngay. Agbibiyag matlat tadamari tu yang kan kabadong. Uray agpada da sa daot. Ay na, Maray, mas daaw ka pailaang mat. Pampanunotek no pangalalaan day ti kan kanenda. Ijay balay, Maray. Ah, ijay balay yaw? Wen, pasaray dumawat da. Ay, unay matanday ta. Apay, saan da nga umay dumaw-dawat kan ka, Mare? Good morning, Marikwanang. Di mon ituloy ti anyaman nga ibaga, Mare. Awan ti maitid ko kan ka. Urayam mo't amalpas ti ibaga ka. Ay, awan nga rod. Amokon nga umay ka dumawat kanyak iti kaninyo kanibadong mau. Naglaing kan maray tanapugtuang. Kasano nga amaw? Adan nakaibaga kanyak. Imbaglakit din ta dinamag ka. Ay, kastagayam tibaak. Naungot lang arudan, imot pa'y. Anya ti kinunam, ulitem man. Panawan ka man laangan dito'y nakadadaan at tersinam. Malugi ka kumangaraw. Tuyang, ayan na nga, ginadawat mo amakan ka ni Marikwana. Awan, jakon ang soblay di tersina na. Ay, kapay nga. Nagsinungbat kami nga raw. Ayun, ay kamutin tuyang. No kastoy nga agdawat ka iti kanayin. Saan ka makiap-apa? Tapos kanda ka. Nagado dita pagdawatan iti makan. Bay amon da di abaak. Ang nanayon abaak tanakaim-imaw. Pagdawatan tangarot itan ngay. Nagado dita akaruba. Ni Kapitan, ni Maribanang, ni Kwaraw. Nagsisingput amin da gita badong. Ken kang runaan na sa andaan na imaw. Good morning, pare. Ay, nakaisam ka ngayon ba dito'y barangay hula? Ay, katuwan mo ta, pare. Naragsa ka gaya man nakakita king ka. Pare. Anya man ang di insuro di maestrata di limintarita. No ada bisita. Ay, naglaka. Good morning, visitors. Good morning. Please come in. Sumre ka kung pare, Please sit down. Kasta. Agpabisita kami unay, pare. Kit bisita mo ngamin na talaga, pare. Ay, anyak maipaikukan ka, bisita. Kastoy ngamin, pare. Nagsikawil ka pa'y. Ay, kituin mo ta. Bisita gayap. Sa bagay Umayak man nagpatulong, pare. Ay, kasla mo kung titulong ay bagbaga ba? Dumawatak ititulong, tawang ngamin makan may kanituyang ko, pare. Sabi ko na nga ba? Abos magkay, atulungan nak, pare. Uray, bagas lang, di maitid mo, pare, ayusan. Mala, tulungan ka. Dayta, ati kapitan. Kapitan Inteng, the best kapitan. Naragsak mat ni kabadong arimwar dito barangay hall, Kapitan. Inikak gayam iti kananda kanituyang. Inikam? Una, kinisayak di nakadulit a relief goods. Naglaingan day ta akong pare? Kaya mo ta narigat no mabisinan daga ni Marituya. Kasanwa saan da mabisinan kat nagsadot damot nga meng. Aya! Naglawa di bangkag da. Saan damot akayat amapan mulaan. Day tala agtugtugaw ti aramidan da iti inal daw. Ay, makaungutak ka na gita nga gasawa. Yay! Adan ka nun taba daw. Nangalam nga iti dayta. Di barangay hula. Adda pa'y pasurot na noodles kan sardinas. Kunaking ka, nalainga ka dumiskartay no makanlaing tuyang. Asino nga'y tinangtad dayta? Ay, hindi kumpari ka yung tinga. Ay, sus! Nagsingput talaga ni Kapitan. Iso nga ron di magbagaking ka. Nga uray no sadot ka, basta napuskol na itarupam, agbyag ka. Iso nga ron tapos puskulak pa'y dayto'y rupak. Apay nga agtrabaho tapay laing nga. No naglakhamot ti mapandumawat iti tulaw. Angkay, kumita ka ka di balay tatatabadong ka na natuyang.
Apay mat. Basta, kumita ka Ay, nimut marituyag kan paribadong di nakatugaw iti agdanda. Unang kail, kita amaw, agking-kinuto daw. Ay, imbis nagtrabaho da. Agkinkinuta, ter aramidin da. Dadangarod asa daw. Noawan ka ninda, mapanda dumawat kanyak iti barangay hall. Siya kang kail, numalpas ti pa nagpasadak iti tricycle kaw, mapanakadagos iti bangkag kaw. Ay, kasta ati nagagit abara. Diyak pa'y ngarod masangon ti agar mang kail. Aguray pa'y lang dagita babalasang Isudan ti aguray. Kasanungay dahil ba daw mabisinak manaon? Mabisin ka man ay. Kalkalpas na pailangan ng haldaw. Kastoy nga raw no awan aramido. Naglaka ak amabisbisain. Ay, sa bagay Tauray siya kag mabisinak man ay. Ay, pagdawatan tanga tamanan iti kanenta. Si kamot na nita, ti mapandumawat. Tasak edi na minsan. Pag sinublag tamot Ay, di ka man nagsirip-sirip dita marituyang ta nakita kan ngaglumlumang dita igid di Tersina. Ay, maray. Ay, saan ka nga ikan iti uray anya? Uray anya pa iti araramida. Si kakitim. Sapay nagpintas kay tangal daw. Ay ikasta ay ha. Wen, maray. Bagbagay mo day tablaws mo asabong-sabungan. Ay, bargin lang da iti maray. Ay, bagay ko gayam. Wen, bagay mo tanalabaga. Ay, nagpintas ka, maray. Ay, agyaman ak, maray. Maray. Adda ka di tinapay amabalin mo nga ito kanya. Di saan mo analako. Kuna, kunkat. Awan maitad ko kan katinapay. Kan oray adda, ilakok da jay, saan ko ngay padawat? Kasta. Apay ti ko ng bagay mo day tablaws mo? Ha? Ad-adabe mangit ka? Naa? Ad-adabe makit ka? Baak ka lang agpaysaw? Pwede ta ka man langan. Ay, uray anya ti bagbagam. Saan ka ngay kan? Jakla kumanak na panan kita Tersina day takwa ng baak. At damo ni Mariba ng dita balay da. Madam mga agwalwalis dita paraangan da. Maribanang! Oh, apay maray. Ay, naggagat kan, Maray. Ay, win amaray. Tanay, nagado tinatin nag-abulong. Nay, minula am gayam iti masitas ti arubayan niya. Win, maray. Ay nagmayat ti sabong dagiti masitas mo, Maray. Nagmayat ko na, maray. Wun, Maray, ada karaid, yellow, pink. Ay nagmayat kita. Ay, Ay, anyan ti mapaspasamakan ka, marituyang. Awan mo ti makitak asabong dagita amasetas. nagmayat akita ang dagiti sabong na Maray. Blooming akasken ka. Siyak ti ibagbagam ablom, eh. Kas ka lang arod sabong blooming, Maray. Ay, thank you, Maray. Si kamanlat na kaiturod anang ibaga kanyak iti kasta. Siyaklaan ni Kapitan Ngay. Ay, pulos, di na naibagbaga kanyak dayta. Saan na nga amo adayawan ti asawa na? Pudnumot blooming ka, Maray. Kas kalabalasang. Balasang iti away akasamita. Sige, Maray. Agkanta ka, taagsalaak. Sige, Maray. Kastoy, Dagaaway kaming agdamdami. Ay na, naragsak. Imbaglakit din, Aawag mo't basit ti agsala. Nupay adunat manglalais kada kami. Huston, Maray, jakon amot ituloy na. Apay ngay, sapay kayat ko pa'y ti agsala. Ay, Maray,
Ikanak man kidi iti makan. Imbagla ka nun mikin ni badung ka. Ay katuwan Maray. Ay anyat kayat mo aya. Mabalintag pili maray. Umay ka ijay kusina. Taagpili ka ijay no anyat ti kayat mo. Ay, kasta at ikayat ko maray. Day ti kayat ko maray. Kun day tapay Natang kan bagas. Wan maray. Tawan ngamin bagas mikin ni badung kaw. Kun ngay day tapayan no mabalay. Tinapay, Maray. Ay malagip ko maray. Adagayang palaman niya. Na, pati palaman, dawatampay. Ay katun kasanungay akanon mi day tinapay no awan palaman na. Na, ay wan gayam anya. Ay maribanag. Tangay napintas ka ita. Mabalintid umawat iti kapay. Ay wan Maray. Day talagayam. Partneram mo na iti asukal. Ay sus, masabat ko ni Kapitan. Nasken asan na makita da ito nakasupot nga inalak di tabalayda. Narikatan. Ay Marituyang, anya tilam-lamang mo iti likudam. Ay, adaya mo't Kapitan. No, kasla di mo kayat nga ipakita ti ilam-lamang mo. Ay, kwa, Kapitan. Natunti karga da ito. Napan ko man dinawa di takarubat. Aya? Sigay agawid akaw. Tay-tay pa nga gururay ni Badungkaw. Ay, agawid ak mo tanta makakapkapiak. Pakumusta to ni Paribadong, Kunap nga itimpla anak iti kape. Awan nga rud ti kape kan asukar. Tapay nga awan. Awan nga rudan. Ayan nga dagiti ginatang mo at tinapay anak kaparabaw ditoy. Kasla magic meten nga imawan. Inted kon kan ni Marituyang. Nagapo dito'y balay? Wan, naging inistorya kami laang. Idi kwan, inted ko mat aminan akayat na. Naawanan talakit nga ron. Ay, addan samot puli ni Marituyang abudol-budol. Ay, talaga budol-budol ti puli na dahi ako marim. Sumit lagayang mga idinasabat ka. Kasla da ilim-limang na asupot. Inala nagayam dito'y balay. Saan mo't kan arumrumwar di tabalayda ni Marituyang? Ay kat nawadwad siguro at imakanda iso akasta. Ay, agasimot ngamin dya inala ni Marituyang amakmakan ije balay me. Adu aya. Ay, adu Katapay nga intulok mo. binudol nak nga road. Iso kat adyak kayat nga umasidad kanyak ni Marituyang. Tanapigsa ti budol na. Nay, angkay, nakapanimid ka mo't dito'y kusina yaw. At dansamit parikot mau. Kaya't mo tiyag kape. Ngam na ibus mo ti kape kan asukar mi. Naibaos? Umayak kumapay makikape. Ay, inyawid ni Nanam Atuyang. Nagmayat mo't ng tibiyagdan. Mangandalat ta nga uray sandamot nga agtrabahaw. Tadumaw dawat dalangan iti kanunda. Makadlawa ko. Hindi pa nga ibagbagakan ka tayo tanggal. Napay nga italanga makadlaw ka. Ay, saan na makadawat kanyak? Rumbang lang saan. Maruwam dan Sandang agtrabahaw. Dumaw dawat dalangan. Ay, mabisinak manay. Apay da ito'y amarikinig na kaya. Agpada talaang Uray kalkalpas ko adagan. Mabisinak latta. Ay, si kamatan ti mapandumawat iti kaninta. Siyaklap ti babaw ma. Way, itsak mo kami na talaga. Magakayasi ka. Nakita ka na pa ni Kapitan di tabarangay haw. Mapankan taad dapay. Way, winay. Sambutay, ti kaadana di barangay hall. Nagkunangawan ni Parinteng. Kung nakita kasi mark dito barangay hall. Apayaya nga ipapilit mo. Ay, ang lamlamang nga ay. Nakita managlemang. Kaya nung makitkitak na itaulo na. Madali talikod tilamisan. Naglatak ni kalbo at tuktok na. Itay. Ay ayun.
Ay, unay mat ni Kapitan. Di naam mo talaga ti aglemang. Aray, nakita kan. Saan ka ngaglamay? Anya ti insuro na dyan maestrata, hindi paray, no da sumbrat ang bisita. Ay, please get out! Na, saan mo takas na ti malagip kong insuro na? Ay, rumwarkan. Saan ako nga agpabudol kan ka? Ay, unay ka batin pare. Umayak lang mo't dumawat iti kanan mi kanituyan ko ah. Ay, rumwarkan. Sak may ama ibos ti pasitsyak. Sursurwan nyo ti agtrabaho. Saan na dahita dumawdawat ter aramidin nyo? Ngay, paray, kung tanak sa amin tay. Wala! Eh, Maruam kayon ka ni Marituyang adumanawat. rumwarak man langay. Di mo amot imang bisita. Maray, nakitam ka di alimabas da Marituyang kan pari badong dito'y tersenam. Wan, Mare. Tinaulan ida di asaw. Tanasip ngat payla ang ngamlimabas da. Papananda nga ta. Mapanda ka no agmula ijay bangkag da. Ay kat nasaya at mo kasta. Nakaamiris dan. Wen taawanan ti pagdawatan da. Apay, di mo matanik-ik kan ida. Ay, saanen, Mare. Nasken asursurwen dati agtrabaho. Tapno saan aday talatan agdaw-dawat ti aramiden da. Sa bagay, no kanayon mo ida nga ikan, isurusurum la ida nga agbalen as daw. Ay na, tatapadong ken na natoyan. Agtrabaho kayo tapno saan laday ta agdaw-dawat iti kaninyo tar aramiden nyo. Agbain kayo mo. Ala sigay! Dito ang tinagipusan ti sabalipay aparam. Dito'y drama tayo. Kapitan Intene. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdingag.